Imana llakankichik tukuy yuyakuqkuna kunan kay pachapipish ñami kaypi kani kikinkunawan kunanqa kishka katinkapak San Mateo capítulo 5 ta kay capítulo kacharinmi chusku chunka pusaq versículokunata versículo 1 manta versículo 12 kamaka kishka katishunmi Jesusqa urkupi yachachishkamanta Jesusqa chay tukuykunata rikushpami urkuman wichyashpaka chaypi tiyarirka paypak yachakuqkunapish huchuyarkakunami chaypi Jesusqa tukuykuna uyaqta yachachishpaka espiritupi wakchakaqkunaka kushichishkami hawa pachamanta mandana ñami paykunapi mandakun wakchakunaka kushichishkami paykunami kushikuyta chaskinkakuna manso shunqukunaka kushichishkami hapina kashka allpataka paykunami chaskinkakuna kashkata ruraq kanata yarikaywan yakunaywan shina mashkaqkunaka kushichishkami paykunaka mana niqtami mikunkakuna llakiqkunaka kushichishkami paykunataka Tayta Diosmi llakinka chuya shunqukunaka kushichishkami paykunami Tayta Diostaka rikunkakuna phiñanakushkakunata alli tukunachiqkunaka kushichishkami paykunaka Tayta Diospak wawakuna nishkami kankakuna kashkata ruraq kashkamanta llakina yuyaylla kashkakunaka kushichishkami hawa pachamanta mandanaka ñami paykunapi mandakun ñukata katishkamanta tukuylaya millay shimikunata rimashpa llullashpa khamishpa llakichina yuyaylla llakichikpi llakita apaqkunaka kushichishkami chasna rurakpipish hatunta kushikushpa kushikurichik kankuna hawa pachapi hapina kashkaka tukuyta yalli hatun mari kankunapak ñawpa shamuq profetakunatapish chasnallatakmi llakichirkakuna kunanka kishka katishunmi versículo 13 manta versículo 16 kama kaypika kishka katishunmi kachishina luzshina kanamanta kankunaka kay pachapaqqa kachimi kankichik kachika mishkiyachinata chinkachishpaka imapaq mana allichu kanllaman shitaqpi runakuna sarushka kanapaqllami kankunaka kay pachapaqqa luzmi kankichik urku hawapi tiyaq puebloqa mana pakalla kay tukunchu luzta hapichishpaka cajón ukupi churankapaqqa pimana hapichinchu ashtawanpish wasi ukupi tiyaqkunata achikyachichunmi lamparap tiyanapi churan kankunapish chay luz shinallatakmi runakunapaq ñawpaqpika achikyachina kankichik kankunapaq alli rurashkakunata rikushpa hawa pachapi kaq kankunapaq yayata hatunyachichunmi chasna kana kankichik kunanka versículo 17 manta versículo 20 kama kishka katishunchik kaypika mandashkakunamantapish Jesusqa imapaq shamushkamantapishmi kishka katishun mandashkakunata anchuchinkapaq profetakuna kishkachishkakunata anchuchinkapaq shamushka kanataka ama yuyaychikchu ashtawanpish kay willashkakuna paqtachunmi shamurkani hawa pachapish kay pachapish manaraq tukurikpimi mandashkakunamanta willashkakunaka shuk puntullapish shuk tildillapish mana chinkarishpa chasnataq paqtanqa chayka chasnataqmi kanqa chaymanta mayqanpish kay mandashkakunapi uchilla kaqta pakishpa shuktakunatapish chasna pakiq kanata yachachiqqa hawa pachamanta mandakunpika uchilla nishkami kanqa ashtawanpish chaytataq paktachishpa yachachiqqa hawa pachamanta mandakunpika hatun nishkami kanqa chaymanta chasnami nini mandashkata kishkashkakunata
fariseokunata alli kashkata rurashpa mana kawsashpaka hawa pachamanta mandakunpika mana yaykunkichu. Kunanka versículo 21 manta versículo 26 kama kishkakatishunchik. Kaypika pitapish ama piñachun nishkamanta. Ñawpa yayakunamanka ama wañuchinki. Mayhanpish wañuchikka hatunta llakichishka kanapa huchachishkami kanga nishkatami uyarkankichik. Ashtawanpish ñukaka kashnami nini. Mayhanpish shuktakta piñaktaka hatunta llakichinapaq huchachishkami kanga. Shinallatak shuktakta chawan niktaka mandaqkunalla tandanakushkapaq ñawpaqpi huchachishkami kanga. Mayhanpish shuktakta muspa nikka ukupacha ninapi shitankapaqmi sakichinka. Chaymanta Tayta Diosman kunkapaq ofrendata altarman apamushpaka kanpaq wawqi kanwan imamanta piñarishkata yuyarishpaka Tayta Diosman kuna ofrendata altar ñawpaqpi sakishpa kanpaq wawqiwanraq alli tukukrinki. Chasna rurashpaka Tayta Diosman kunataka kukrinkilla. Mayhanpish kanta imamanta huchachishpa juispaqman apakukpika ñanta rikushparaq paywan alli tukunki. Mana chasna rurakpika juispaqman chayachikpi juiska soldadokunaman kukpi karcelpi churanka. Tukuy kullkita paganka kama manatak llukshinkichu. Chayka chasnatakmi kanka. Kunanka versículo 27 manta versículo 32 kama kishkakatishunchik. Kaypika kishkakatishunmi mana waynayanachu nishkamanta warmita amashitanki nishkamanta. Kankunaka ama waynayankichik nishkatami uyarkankichik. Ashtawanpish ñukaka mayhanpish shuktaq warmita rikushpa munaqka paypak shunkupi ñami chay warmiwan waynayan ninimi. Chaymanta kanpaq alli lado ñawi imapi pandachisha nikpika surkushpa shitanki. Kanpaq tukuy cuerpundik ukupachapi shitashka kanapaq randika kanpaq cuerpumanta shuk partillata surkushpa shitanami ashtawan alli kanka. Shinallatak kanpaq alli lado maki huchapi urmachisha nikpika fitishpa shitanki. Kanpaq tukuy cuerpundik ukupachapi shitashka kanapaq randika kanpaq cuerpumanta shuk partillata surkushpa shitanami alli. Shinallatak mayhan kashpapish warmita shitakka chayta rikuchik killkata kuchun nishkatami yacharkankichik. Ashtawanpish ñukaka kashnami nini. Mayhan kusapish manapish warmi waynayashka kakpi shitakka shuktakwanmi waynayachin. Kusa shitashka warmiwan kasarakpish waynayanmi. Ashtawan kishkakatishunchik kunanka versículo 33 manta versículo 37 kama. Kaypika kishkakatishunmi Tayta Diospaq shutipika mana rimanallachu nishkamanta. Shinallatak ñawpa yayakunamanka manapish paktachinkapaqka paktachishami ama ninkichu. Ashtawanpish kan paktachishami nishkata hatun Diospaq ñawpaqpi paktachinki nishkatami uyarkankichik. Ashtawanpish ñukaka kashnami nini. Imata rurasha nishpapish ama rurashatakmi ninkichikchu. Hawapacha nishpapish ama ninkichikchu. Hawapachaka Tayta Diospaq hatun tiyanami. Kay pacha nishpapish ama ninkichikchu. Kay pachaka Tayta Diospaq chaki sarunami. Jerusalempi nishpapish ama ninkichikchu. Jerusalenka hatun mandaqpaq pueblomi. Kanpaq shutillapipish paktachishami ama ninkichu. Shuk akchallatapish yurakta yanata mana ruray tukunkichu. Ashtawan pishkanka ari kakpika ari
mana kakpika mana ningi, imatapish yaji mana rimanallachu, millaymantami chayka shamun. Kunanka kishka katishunchik versículo 38 manta versículo 42 kama. Kaypika llakichikpipish ama tigra llakichingi nishkamanta. Kankunaka ñawita llukchiktaka paytapish ñawita llukchinami. Kiruta surkuktaka paytapish kiruta surkunami nishkatami uyarkankichik. Ashtawanpish ñukaka kashnami nini. Mayjan imata mana allita rurakpipish ama kariyankichu. Alli lado quijadospi mayjan waktakpika kay shuk ladotapish rikuchinkilla. Mayjanpish uku churanata kichusha nishpa demandakpika hawa churanatapish apachun sakinkilla. Mayjan kanta shuk cuadrakama makanawan kayta apay nikpi ishki cuadrakama apankilla. Mayjanpish kanta imata mañakpika kunkilla. Mayjanpish kanta imata mañachi nikpika mañachinkilla. Ashtawan kishka katishunchik kunaka versículo 42 manta versículo 48 kama. Kaypika piñaqkunata kuyanamanta kishka katishunchik. Kankunaka kanwan alli kaqkunallata kuyanki, piñaqkunataka piñanki nishkatami uyarkankichik. Ashtawanpish ñukaka kashnami nini. Kankunata piñaqkunatapish kuyankichik. Kankunata llaki tukushka kachun niqkunatapish alli kashka kachun ninkichik. Piñaqkunapakpish allita rurankichik. Maypish kachun rimashpa llakichina yuyaylla llakichikkunamantapish Tayta Diosta mañankichik. Kankunamanka hawa pachapikak yayapak wawakuna kashkata rikuchinkapak michasna rurana kankichik. Paymi allikunaman mana allikunamanpish inditaka kachan. Shinallatak kashkata ruraqkunaman mana kashkata ruraqkunamanpish tamyata kachan. Kankunata kuyaqkunallata kuyashpaka kankuna hapina kashkata imata mana hapinkichikchu. Manachu impuestuta hapikkunapish paykunata kuyaqkunataka kuyankuna? Kankunawan alli kaqkunallata allillachu kankichik nishpaka ima allita mana rurankichikchu. Manachu Tayta Diosta mana riqsiqkunapish chasnallatak rurankuna? Kankunapak hawa pacha yaya kashkata ruraq kaq shinallatak kankunapish kashkata ruraqkuna kaychik. Pagichik kay kutinka San Mateo capítulo 5 dami kishka katishkanchik. Shamuq kishka katina pachapika San Mateo capítulo 6 dami kishka katishun. Punllanta yaya Diosta mañashpa shuyakunki. Shamuq kishka katina pachakama kaya kamachi.